Davide wake wabuta lo mbuto ukuthi usekhona yini umuntu endlini yaSawule langamendela umusa. Beka watelaphi Davide umusa, beka wathi ngaye, ngoba bake babuthana bemndeni. Bamkhohlwa yena, kufunwa umuntu afunelwa sikhundla lesikhulu kakhulu. Kepha umusa wamlanza khona lapho etimbutini noma etimvini takubo. Ngikhulekela lowo musa nakuwe lamuhla. Kuthi ukulanza ukubuthe, usetimvini usetigangeni. Ukubuthe lo musa waNkulunkulu, uhluphekile ulahlekile ungenampendulo. Lo musa ukubuthe, ukwende ube ngiloku nebantu bebangacabangi ukuthi ungahle ube ngokona. Sinkwa sakavuka uhle. Asisithole encwadini yaJohane sahluko 4. Sifunze khona kusuka kuverse 31 kuya ku34. Bafunzi bakhe base bayamncenga bathi, "Mfundisi, asewudle phela." Kodwa Jesu wabaphendula wathi, "Nginekudla lengikudlako leningakwati nini." Ngakho bafunzi bacala babutana bodwa bathi, "Ngabe kukhona yini loke wamlethela kudla?" Jesu waphendula wathi, "Kudla kwami kukwenda inthando yalongithumile, nekucedzela umsebenzi wakhe langinike wona." Bafunzi bebanelivelo babona ngathi Jesu utawuba weak, utaba buthakathaka emtimbeni ngoba nangu akemukeli kudla. Jesu sewuyabatshela ukuthi, ngeliso lenyama ningangibona ngathi kangidli, ningangibona ngathi ngitaba buthakathaka, kepha mina ngiyadla. Hawu, Jesu, yini kudla kwakho? Ngoba nami lamuhla uma ngabe ngitaba strong njengaJesu, mangitamfuta Jesu, kumele kudla labeka kudla nami kungiside. Angithi mangabe ufuna kugijima ushiye labanye, kuba ne-special diet. Mangabe ufuna nange mamasela njengalo uyobabone labanye sebaqinisa lapha, ubone kuvele mamasela umtimba wonke, bese bayakhomba kumbe nekuthi badlane. Nawe uye ufune kubafuta. Wena nami kumele sifute Jesu. Bekadlani Jesu? Yini kudla kwaJesu? Ngoba sakuthola lokudla kwaJesu, sadla kona, sitamfuta Jesu. Akasifihleli Jesu idiet yakhe, imenu yakhe. Uthi kudla kwakhe number 1 kwenda inthando yalamthumile. Mawungake nje lamuhla ukhuthale kwenda inthando yaNkulunkulu. Njengani nje? Njengekukhuthata labanye, njengekuba lusito kulabanye, njengekuvusela labanye, njengekuthandazela labanye. Utawuba strong njengaloku Jesu beka strong. Kwesibili, uthi Jesu imenu yakhe kucedzela umsebenzi wakhe, kucedzela umsebenzi lanikwe wona uNkulunkulu. Kuyendeka siwucale umsebenzi kepha singawucedzi. Kuyendeka ucale ngemdlandla njengaloku umnyaka usesuka nje. Ucale ngemdlandla lokho lokumele ukwende, lokusenzanweni yaNkulunkulu. Kepha bese ushaya kancane, ugcine ungasakhumbuli nekukhumbula ukuthi mawucala umnyaka bewuthi utakwendani. Kuyendeka ucala umnyaka uthi ngitawubokwenda njalo lokuyintsando yaNkulunkulu, ngikucedzele, ngidawubonikela ngiyemthandazweni, ngende lokhu nalokhu. Kepha usachubeka umnyaka ugcine sewushaya kancane. Uthi Jesu, nginema-deadline, kudla kwami ngema-deadline, ekuthi lokhu babela ngithume kona ngeke kufike lesihlanu ngingakakwendi, ngeke kuphela inyanga ngingakakwendi. Wazi watimisela kanjalo ngaNkulunkulu wakho, utawube uyadla loko kudla lokutawukwenda ube strong enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Amen.